Қалдарбек Самарбекович, мага көргүзгөн ишенимиңерге чоң рахмат. Иштеп бере алам. Урматтуу Қалдарбек Самарбекович, мага көргүзгөн ишенимиңерге чоң рахмат. Иштеп бере алам. Гуля. Галстук каякта? Шкафтын эшигинде илинип турат. А костюмчу костюм? Креслонун үстүндө турбайбы? Все. Гуля, ремен кара ремен. Эмне? Ремен. Сотка кара, сотка. Ой, мына. Уақытты тотпайбы. Жүрү тамак ич. Сууну жаппайсың, шарылдатпай. Бузук экенин билесиң го? Оңдотуп кой десем, оңдотпойсуң өзүң. Постоянно бир жакка чыгарды ушундайсың да. Ичпейсиңби дагы? Жок, иштим болду. Ал отур. Болдубу? Время. Давай, кеттим. Всё, кеттим, жаным. Баса, командировкадагы повышение алам. Айлығым көтөрүлсө эле жаманбы? Ничего себе. Акча эч качан көп болбойт. Эч нерсең унуткан жоксуңбу? Жок, эчтеке унуткан жокмун. Аэропортко жетпей кайра келип калба. Сен эмне мени шаштырып атасың? Күткөнүң барбы? А сен коркпо. Мен сени Арстан досума дайындап койдум. Эй, Арстан экөөңдү. Жаным, жакшы барып кел. Эшикти жакшылап жаба кетчи. Хорошо. Кошуна. Ассаламу алейкум. Исмин бүттү? Исмин бүттү. Эс алмай турбай. Эс алам. А мен да бир жума кетип атам. Мен анда көрүшкөнчө. Жаным кандайсың? İyi can. Жакшысың ба? Чарчадыңбы? Чарчадым. Buldum ay caradar mumia. Ау! Darın жоқ bele. Rın жоқ bele. Жигит, бошсуң ба? Бошмун, байке. Каяка барабыз? Бисмилlah. Аэропорт кайдачы? Аэропортко. Кеттик. Sen жалгыз, мен дагы жалгыз. 1,
ошондойсуң жаным, ойлорума бүлүк салып тентиткен. Кече күнү ушул жерге бир кызды таштагам. Азыр байке акчаңызды үйдөн алып чыгып берем деп кирип кеткен, ошолмойдон жок. Бу аялдарга ишениш деле кыйын болуп калды. Эркегиң барбы? Эркегиң жокпу? Аял ар дайым сулуу болуш керек. Алар ойлошот. Аларсыз биздин күнүбүз да өтпөй калат деп. Алдасаң, алданган жандар. Мен мисалы эч кимге алданбайм. Тем более аялдарга. Ошондой деңизчи. Бирок алар ким экенин билесизби? Керек болсо, биз аялдар шайтанды да алдап коебуз. Бул аялдар деген өздөрү шайтан. Жосуну жок неме окшойсуң Шайтан деп. Анда сен эмне шайтандан туулдуң беле? Жок. Антип айтпа. Беш кол тең эмес. Бар арасында жакшылары. Эмнеге? Мисалы меники. Өтө камкорду, сүйгөн жан. Айбай кышым күтөт калам. Айбай эке, жакшы аялга туш келген экенсе. Ана анчы. Бирок жамандары да бар экен да. Кечеге окшогондор. Туулбай калыр десе. Тул. Эй, туулбай калды демекчи. Жакшы эстетпедиңби? Мен шашыма жаным чыгып кетпедимби? Кошунам Арстан туулган күнү болчу да. Куттуктап коеюн. Сен жайра кетсең? Ой, байке. Мындай кичине башкачараак кылып, оригиналдуураак кылып куттуктабайсызбы? Мисалы, мына муну окусаңыз, балдар сиз эмне кааласаңыз ошонун баардыгын аткарып берет экен. Тамаша тор. Оригиналдуу куттуктоо. Мыкты сценарийлер, туулган күн ээлерин тамашага салабыз. Эй, сен желим окуз экенсиң, билбегениң жок экен акмак. Чалыңыз, көрөлү бир тамашасын. Алло. Мен Козубаев Арстанды туулган күнү менен куттуктап коеюн дедим. Силерде барбы сценариңерде? Коркутуп, мындай коркунучтуураак. Байке. Жарайт. Ошондой керек мага. Аягына чейин ойносун. Бирок тамаша экени билинбесин. Аягына чейин ойноп бергиле. Ой, гонорарды олчойт төлөп берем ай. Жарайт. Адрес? Алло. Айка, угулбай жатасың? Алло. Алло. Курорттон чыктым. Шаарга барып калам. Күйөөм командировкага кетти. Түз эле үйгө келе бир. Чайлашып олтуралы. Мага сообщение келип атат. Эй, стоять!
Байке. Байке, маршруткадан қалып қалдым. Жеткіріп қоясыз ба? Құттықтайм. Көрдім қалып қалғаныңды. Вещи, багаж, все там осталось. Жеткіріп қоясыз ба? Берем, у меня сумочка тоже там. Отвезете? Отыр. Қақ отыр. 6 секунд, даже 3 секундта чағылғаным көз сені жеткіземіз. Оп, бисмилла. Да. Наташа. Ким? Жика. Адашып қалдыңар. Қашы. Шүбіреген елеңді айыр. Қана, жаңағы кожел. 2, 3, 4. Бақ, тұрғаны мұна бермен баға. Қиратқан сыпыр. Шоң, мен ағылсақ? Я кәсіп секірген жоқ па? Жоқ. Ешкім секіріп түшкен жоқ. Қыңғырыш, қып жылы білмедім. Сен емнеге келіп алдың? Кетмек емес білең. Сен не өйдесің? Башым біраз орып, жұмышқа барбайын деп сұранып алғам. Башың бүгін орай ба? Башыңды ем ортам. Бас берік мақ. Түшіндірші, емнен лезде отасың? Белбе қарады. Бұл бұтайдың кетменіне оған сені. Ой, жықы, емнен лезде отасың? Мұны қара, едешінде жолы бар. Бары қарады мені. Ой, айтшы, емнен лезде отасың? Жардан берейін. Сені әрді өкірім қалыпты. Бер өлтірем. Жоқ. Тұстың ұттық мені адам бесен. Хастан өтті сені тоғайға парап тұрып. Шашпа шелесілерді бе? Сілер сүн жұмыштан қалдым. Ой, түшіндірші. Емнен лезде отасың? Шуға жеңі саңы жеңен. Ой, жықы. Мені неле уара қылтылары ер істеттір отасың, я? Қайқақат. Тұрмасам ғаным, суыма тұлчық, білән пачкасын шығарамайыз бая. Сені дағы шақтаймын. Ой, қайерден? Емнені түшіндірші. Модом че? Мына біз үшін 3D экран. 3D. 3. Бұл жанрда кино көрсең болады. Комедия. Трагедия. Көрсең болады. Айтсаң, айтып қойсаң. Қоңшы квартира бар ғой. Абияғында. Мансу. Ошол. Ошол жерде жалаң фильм для взрослых. Айтпайсың бе? Аның ваннада жоқ. Балконда да жоқ. Қақақат түрлейін. Емнені? Бетпақ, аның шкафта. Тұрау, таптың ба? Демек, білу алып тұрсың да. Ачуңду келтірбейін деп еле сенден жашырып жүргем да аны. Ооба, шкафта. 200-сі? Шкафта ой? Көзін қара, өліген тәкен көзінде ol. Бер қара. Өсің бар açasың. Мен дүр açам, амнесі бар кел. Все, сағат аш барам. Жықы, қой отырчу. Тұр білай.
кое тур. Кол тийгизбейм деп сөз берчи. Ал мен үчүн кымбат. Ya dostum, менен да кымбат болуп кетти. Алтындан болуп кетсе каччы бека. Эй, каяка каттың? Мына баягычы. Сага айткан эң кымбаты. Жазында төлөп берем деп рассрочкага алып алгам. Ойды брас, мен муну айткан жокмун да. Жанагы ойношуң гана, ойношуң. Мага ойношуң керек болуп атат. Ойношуң? Жыкы, эмне эле айтып жатасың? Каяктагы ойнош? Башан эле айтпайсың сөздү көп айтпай. Үйдүн баарын аңтарып теңтерип чыгып. Я, үйдү мен чачтым я. Бересо, көзүн чукуп алса бешакасы. Бербеши. Акы мына. Күйөөм кетти. Түсел үйгө кел. Чайлашалы. Жайлашалы мына. Аны унутуп калдың. Же мага сыр болсун дедиң маныңда. Эй, Эмне күлөсүң? кызганчагым. Бул СМСти мен Айкага жазгам. Сага кетип калган турбай кокустан. Жанатан эле ошентип айтпайт белең? Куланба сен. Сен түлкү болуп атасың. Карайлаган көңүлүңдө нур татып, кайрабастан сөгүдөй нур Чаке. Что случилось? Что-то не так? Көрүп атасың, от албай атат. Дагы 6 секундта эле жеткирем деп коет. Азыр чагылган бир аз тээп келип атат. Күн күркүрөгөнгө чейин анда отура берет экенбиз да күтүп чагылганды. Сенин кыйбыраган спринтериңди чагылган бат эле кубалап жетет. Андан көрө мого айлананы карабайсыңбы? Чартылдап сүрөткө түшпөйсүңбү? Рахмат, не да сүрөт. А? Түшө бер өзүң. Колодка жешип калган окшойт. Түшө бер дейсиңби? Ача албайт дейсиң, паролун көрүп калгам. Çal, Айкаңдан биле берсең, чал. Мен? Чал? Өзүң. Мага демек видео звонокку. Көзмө көз сүйлөшүп ал. Алло. Алло? Алло. Алло? Алло. Ким бул? Алло дейм. Не беле? Интала, кар. Эй! Эме, алып берем мындайды. Вот, нормальный телефон. Вот, кто-то звонит. Ну-ка, дай-ка. Да. Кто ты вообще? Кимсиң сен? Алло. Кто это? Слышь, чебурек, забудь этот номер, понял? Вообще забудь этот телефон. Сен. Эй! Эй! Ким ордей? Гей! Койдурсаң. Эй, брат! Анча oldu. Мanga да 20 сом, 30 сом ыргытып койбойсуңбу? Жыкы, чын, Айкага жазгам, өлөйүн. Айка ким менен жүрөт, мен каяктан билем? Бет бак, сүйлөшө аласың. Эмне албай телефонду? Ишенген кожом сен болсоң бет бак. Эки көзүңдү бер жакка чукуп алып салайын. Менин эч кимим жок. Турчу нары. Эй, кака? Эй, жур, жардамга! Жардам бергиле. Менин күйөөм өлтүргөнү жатат. Менин күйөөм кызганчак. Авлад, өле тазын оглары. Бал, жаным. Колечка. Алтыным мен. Кел шуну отуруп эле жетишебиз. Хорошо? Кыйкырбайсыңбы? Сөз бер. Кел, ал жака отуралы. Эй, жур, жардам. Кино башталды. Индийский кино. Башкы рөлдөрдө. Карап. Радж Капур. Моякта жашаган. Так, аялы. Анита Смит. Режиссер. Азабачан. Оператор. Улик Чакраборти.
ассистент режиссера малой хан. Баштайбыз. Индийский кино башталат. Булар баары өшпөйтті. Қандай өшпейт? Көресің да азыр. Қандай өшкен азыр тартып тұрып көрсөт. Начали. Не қиқырасың? Байыр аялсың да. Қиқырам. Ұқтың ба қиқырам? Апам байқұш. Жақсы эле айтты эле. Сабырдуу болду. А мен аны укпай, сабырсыз. Алдыңда bir дала еркек жолугат деген. А мен bir итке тийдим. Ей, ким ит? Иттебе. Ит мышыктай жашагандан тажадым. Ооба, сен туура айтасың. Менин эркегим бар. Ал бизде коммерческий директор. Шынга бойлуу, кең далалуу. Машинеси дагы акыркы үлгүдөгү. Мен ага кеттим. Иттечи. Кең далалуу, красавчик, акыркы үлгүдөгү. Демек мен картайып калган экем да. Буу кем да? Чынжырга байлангандан кийин көрөбүз. Ким ит экен? Sen orulusun deyin. Koyverçi. Kayaka kaçasın. Kayaka gidesin. Koy berse temele. Ağıttıkan itti kaçasın. Mına kaçasın. Koy Türkçe. Şef çalatın. Alo, Kaldarбек Саматович. Кечиресиз, мен кечигип барат окшоймун. Машина жолдо бузулуп калбады. Жүрүп кетти! Жоңгуз, отурбайсың ба? Кеттик. Келе, отур. Келем, отурчум. Таякчан алып койчу, отуруп алып. Ушундай дем техника деген кээде жүрөт, кээде жүрбөйт, ар кандай. Жата бер, крокодилдей болуп. Жата бер. Сен эле кеткенди билет бекесиң. А мен бир жума жоголомун. А менчи? Эмнеси? Мен бул жерде жата өлүп калайынбы? Жата бер, өлбөйсүң. Адам баласы 3 күн суу ичпей, бир жума тамак жебей чыдай алат. Жата бер. Жыкы, туалетке баргым келсечи. Туалетке? Туалет. Элде жок сага. Мына сага туалет. Жинде болгонсуңбу? Ушуга отурасың. Ушуга мындай кылып, ишиге отурасың. Апам байкуш жакшылап айтты эле. Балам, аял алыш сага оюнчук эмес. Сен сабырсызсың. Шашпагын деп. Андан көрөк мына кошуна Босокордун Сайра деген кызын алып ал. Апа ал деген улуу да десем, ой балам, ке улуу да эмес. Ал кучактаганыңа жакшы. А сенчи, итирейип карасаң, жана Шартмекенин кара тайганындай болуп. Жыкы. Кой турсаң, жүрөгүм айланып, кускум келип атат. Алдаба, кулама, түлкүлөмө. Ачуу жегим келип калыптыр го. Ваннага кирип, күзгүн жанын карасаң? Баякычы, сен градусник деп колтуңа салып алган. Кечиресиздер. Тиги 19-дом 9-квартира каякта болду экен. Билбейсиздерби? 19 деген мына биякта. Гулишка жаным. Тостагым менин. Чынбы? О, чын. Алтыным го менин, каралдым. Сен мен ушул жашка чыкканда абдан бактылуу адам кылбадыңбы? Сенчи жаным, сен мага уул түрөп беришиң керек. Ал үчүн сен өзүңдү жакшы карашың керек. Мени кечирчи жаным. Шыны мен аша чагып кеттим. Сабырсызсың деп апам айтат да. Бирок кызганбаган эркек бейишке де кирбейт экен да. Пайгамбар айткан. Кандай гана макул кызганбайт, бул чочко. Мен чочко эмесмин да, туурабы? Бүгүн майрамдаш керек. Биз үчүн майрам. Неме жатасың? Тур. Сен неге байландың? Чечпейсиңби? Ачкычкана.
Кана ачкач. Кана, болчу, туалетке баргым келатат. Которчу жаным, азыр менден башка сени кимчеспеген азыр мекта. Мына. Тоң-ноң-ноң, тоң-ноң-тоң-ноң, тоң-ноң-ноң, тоң-ноң-тоң-ноң, тоң-ноң-ноң-тоң-ноң-тоң-ноң. Come on, my bitch, come on, my bitch. 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 Азыр. Бол эми, каяка койдуң эле? Иә. Кайда койдуң? Болчу. Мен жана отур азыр. Азыр балконго чыкпадым эле. Болчу тезирээк, болчу. Табарсыгым жарылмай болду. I wanna baby, I wanna baby, I wanna baby. Достор, сенчи. Кулактандыруу. Мен кандай бактылуумун? Мен жакында балалуулумун. Кандай рахат, кандай керемет. О, Радж Капур, от души куттуктайбыз, брат. Эй, сен не айтып отпадың? Өшпейт деп. Өшмек тургайымна. Байнап калды. Процесс қана, процессин көрсөтпөйт. Дагы ишенбейт. Процесс. Азыр мына процессин. Че опять? Дагы эмне болуп кетти? Ай. Эми каяка? Ушундай кыйын кезде сени кантип талаага таштайлы? Андан көрө жанагы спринтерди кууп жетсек чаке. Бири-бирибизге жөлөк таяк болуп дегендей. Таяктайм дейсиңби? Таяктабай эле взорви эту консервную банку. Мен көчөдө калганым аз келгенсип, еще телефон мой потерял. Сен кыргызча сүйлөгөнчө менин чагылганым жүрүп кетет. Кечир. Соткаң шар карганда алып берем. Чего? Мой аппарат стоит дороже этой консервной банки. Мен чагылганманбы? Чаке, кечир. Бул кыз тамашалап атат. Эгер мен чагылганым болбосо, ушул жерге чейин сени ким алып келди? Андан көр бергел. Нон тээп турчу. Мен азыр. Отур. Могул тормуз. Чоң ыйын ошол тормуз. Бул газ. Тормуз, газ. Мен азыр газ дегенде газ тээп турасың, макулбу? Давай, быстрее. Давай. Газуй дегенде. Газ. Оңой эле турбайбы? Газ! Ач эмес! Акырында басчы. Баз атпаймбы? Газ! Ай! Акырын тепчи. Баз атам го. Газуй. Не? Тормуз! Газ! Меникisi тормуз, тигинisi газ! Ай! Тормуз! Мен койдокмун! Öldürесиңби? Ким болуп кетти экен? Билбейм. А балким слесарьдыр. Слесар? Кайсы слесар? Ооба, слесарь. Ашканадан 1 айдан бери суу агып сенин колуң күнү-түнү бошобогондон мен заявка жазгам. Мунагы жанагы сен күтүп аткан эркек эмеспи я? Жыргал, токтотчу. Жетишет го дейм. Кайрадан баштадыңбы? Азыр көрөбүз. Алла курсактагы бала, меники экендигин ишенесиңби? Ооба, гарантия бере албайм. Сен күнү-түнү жумушта жүргөндө, сенин досуң Арстан мында баш багып турат. Анан мен Арстандан боюма бүтүрүп алсам, эмне болмок дедим да? Кымак, калпайтпа. Арстан шорду өзүнүн 5 баласын бага албай жүрөт. Анысы көз сокурда. Буга чындыкты айтсаң да ишенбейт да. Ач, кара. Эшиктин ары жагында менин сүйүктүүм бир колуна гүл, бир колуна шампанское көтөрүп алып келди. Азыр кандуу драма башталат. Коркунучтуу музыка гана жетишпей турат дейсиң. Пам-пам-пам-пам! Тынчыңызды алгандыгым үчүн
Кечирим сурайм. Аласов Момун Сарымсакович. Оң кім? Слесарь сантехниктер да. Слесарь? Сен не? Сантехник слесарьсың ба? Жоқ, мен слесарь емесмін. Жөн ғана... Бұл емне қылғаның сен? Қой беріңіз. Галстуын бұрыштырасыз. Ей, бетіңді бұрыштырам я. Жөн ғана алмаштырып жатасыз. Мен ешқандай сантехник емесмін. Козел. Тем более козел да емесмін. Козелсың. Мен жөн ғана врач, гинекологмын. Аялдардың орыс ойынша адисмен. Ей, гинеколог шақырғанды үлгердің бе сен я? Мен гинеколог шақырған емесмін. Мен ешкім бұл жаққа шақырған емес. Мен бұл жаққа апам жіберген. Емес өнді. Апаң емнеге жіберді я? Апамдың Айгүл деген танышының бөлесінен қанысың қысқарақ барып танышып көр деген, бәлкім анан банан гүл ала келгем. Ей, ақбақ, мұныңа мен қанты сенем? Мұның нағыз шындық. Ішеніңіз қалып айтқан жоқ мұны. Мұна ішенбесеңіз апам чалып жатады. Сұрап көріңіз. Алло балам, Зинаны таптың бы? Сөйлештің бі? Жақты бы? Я? Ей! Мұға шендіңіз бе? Мейлі, апаңға ішенейін. Мұның неге жартылап қалған? Мұны сүрдеп анан текміштен келе жатып біраз... Өлтіріп қойын деділі ме, я? Шеш көрткен. Кечіріз. Ишің болмасын, бас. Үстісің. Отыр. Шындай, кел алды ана. Зинанычы. Мен таныйм. Өте. Сүрдет өтір жүргіз. Таныш алала. Жырқал. Момун. Демек, сен екесінде пешенесін жазылған еркек. Соқтанам. Хотя шансың азырақтай көрінеді сен, я. Жүр залға. Жүр. Мұны жатқан мен аялым. Өте қаты шаршағаннан ес алуда. Ей, қолымды бошотчы, болчы. Жатырчы. Оу, Қалдырбек Самарбеков, Мен тура емес уақытта келіп, сілердің тыншыңарды алғандым үшін кешірім сұрайын. Ал бұл Роза сізге. Ей, танымаған кішілерден гүл албаймын мен. Тұра жүріңіз. Барам. Ой. Хорошо. А біз өкөз. Конечно, шеф. Көчө кесіп бедік білі. Опа! Жоқ. Қана, стоп. Қайтаратшы. Мен сені бірінші жол көріп отам. Емне де өлет олсын? Көгіш, футболка, қысқа юбка киген сіз емес біліңіз. Ана сіз маға шунчалық жылмайып қарадыңыз. Қысқа юбка дейбі? Ақбақ, жылмайып дед қоса не я? Жырғал, мол көк мені жоғытшы. Жа қадыр. Скай сөйлесін. Сөйле. Қантып естебейсіз, мен көчемұндай күлешім киіп келгем. Ана сіз айттыңыз, бұл модадан шығып қалған чечіңіз дедіңіз. Сен мұн шыбын чеш деп айттың я. Мен клиенттерді кетіріп, анан сізді телейін деді. Жықы, тоқто, ачуланбасаң, мен естедім оқшойды. Сен азыр естедің бе? Же азыр ойлап таптың ба? Мен бұл адамға шымсатқаным чын, тігіне шенбесең, дейіп тұрбайбы. Еркектердің дүкөнінде киім сатып іштері мұнтып қалдың бы? Шымында біздің фирманың тікмесі бар. Ишенбесең чечіп қарап көр. Мұны шым чечейін бе? А сен бұл ақмаққа су жайна
турса саткан эмес белең? Оппа! Туп-тура. Сиздин аялыңыз Гуля. Менин ычкырымды, сыдырмамды, анан ылдыйраак топчул. Рука моя, рука! Я знаю, как оказать медицинскую помощь! Кыкырбачы! Это рука, не просто рука. Придурок! Жыкы, уксаң, мен ага шым сатып атып бир аз жылмайганым чын. Ал сатуучунун милдети да. Бирөөнө чыкырын чечип бериште милдетиңби? Топчуланган жери бүтө эле экен. Анан мен лезвия менен тештим. Сенин атың кактан билет бул? Ит билеби? Ит билеби деп кот. Азыр мен сага айтып берем. Сен бул козелго шым сатып жатып, жылмайып жалжайгансың. Анан экөөңөр жолугушуу күнү аныктагансыңар. Анан сен атайлап, ишиңен калып, жолугушуу күнүңөрдү көп созбостон бул козелго сообщение жөнөткөзүң. Аның мага келип калат. Ошондуктан бул тип мен аркаман келип калып, сен жашаган жериңди, сен атыңды так билип жатпайбы? Фактпы? Факт. Эми ушундан кийин мунун үйгө келишин кокустуктан болуп калды деп кантип мени ишендире аласың? Жыкы, сага даба жок экен. Сен үчүн баары кылмышкер. Яды? Мен кайдамын? Сен райдасың. Азыр тосокко жүрсүң. Кандай майт? Кантип тааныштыңар? Канча болду? Биз таанышкан эмеспиз. Анда менин аялымдын атын кактан билесиң? Мен ал жөнүндө айткан жок элем го. Анын төшүндө аты жазылуу экен. Төшүндө? Анда сен төшүнөн аймаладың де, татуировкасы менен кошуп. Эсиңе келчи Жыкы. Былжырай бербечи болду. Токто. Мен анын төшүнөн аймалаган жокмун. Мен анын төшүндөгү аты жазылган пейджигинен билдим. Түшүндүңбү? Ишендиңизби? Ишениңиз. Сага менин аялым жагабы я? Жагат. Жок, жакпайт. Сиздин аялыңыз абдан сулуу. Ошондуктан чын жүрөгүмдөн суктанууга уруксат бериңиз. Тотот. Дөпүрас. Бирөөнүн аялына суктанган күнөө экенин билбейсиңби? Сиз деле зинага суктанып жүрбөйсүзбү? Сиз Айнукала неме окшойсуз? Не дейт? Сизди молдого окутуш керек. Молдо? Ал молдону башка молдого окутуш керек. Кайдан жүрүп 9-квартирага туш болуп калдым экен. Апа. Делесо. Сен анда 2 жолу адашыптырсың. Бул 9-чу эмес, 6-квартира. Просто кимдир бирөөнүн колу тескери жагынан өсөт. Оппа! Эмне дедиң? 9-чу квартира? Жыкы. Дагы эмнени ойлоп таптың? Эми сен өлдүң. Болдучу. Точно өлдүң. Ал квартирада менин досум Арстан жашайт. Ал өтө жырткыч. Ал сенин зуурасына барып жүргөнүңдү билсечи, ал сени ийжиликтейт. Жакшы болду. Сени азыр ага салып беремин. Балким кереги жоктур. Мен чын эч кимге келип жүргөн эмесмин. Досум Арстан кандайсың? Досум, менде бир тип отурат. Сага конкурентмин дейт го я. Сенин зураңды сүйөм дейт. Кана деп жатам, ди жалаңкыч кана. Мага көрсөткүлө. Азыр мен анын ичегисин чуайм. Was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Турушкама келип жүргөн сен белең, мага конкурент болуп жүргөн сен экенсиң да, Мышык, кошка. Бул Гуля. Тигине. Бас тага.
Ой, Гуличка, кечир койчу мени. Көптөн бери көз айнегимдин линзасын алмаштыра эле келем. Сенин зренияң менен кара жерге. Кетчи бар. Шоқырдағы еркек жамышташ, тур деме сені. Брюслинин жиенин деп алган сен. Карабайсың, байланып турбай. Ата апам чакырып атат, тез келсин дейт. Жоборстун памперсин алмаштырсын деп атат. Ата, болуң тез. Азыр барып келе алайын, Сен болсо, өз ишиңди кыла бер. Бүткөндөн кийин мага өткөзбөр. Мен буга травматологиядан Петровка алып берем. Уктуңбу? Надоел ты со своей консервной банкой. Сколько можно? Тепе! Чака, кеширип койчу. Бул жынды кызды бутук сыңгыр. Ай. Придурок, блин. Хорошо. Кетсең кете берчи, так жатат бул киши. Каяка барасың, чоң? Байке, шарга чейин ала кетесиздерби? Ала кетебиз, без проблем. Отурбайсыңбы? Көлдөн келаткандан кийин, доске. Отур чоң, дүймө жөнөтүп коебуз. О, чоң. Үйгө чейин жеткизебиз, Жок, рахмат, байке, Отур чоң, давай, үчүн. Daha kim olup ketти? Негири бүгүнкү күн мындай болуп атат я? Кутмандуу күнүңүздөр менен таанышпайсыңыздар. Жумгал Жумаевич Киркалаков. Вот. Эй, кимсиң сен? Можно час. Экинчи часы. Дешевле. Жыргал, сантехник экен, аны мен чакыргам. 6-чы квартирада номерге айланып калыптыр. Come in. And I'll show you everything you need to know. Мен сизге айткан жокмунбу? Нени? Бул үйдүн кожойкеси чалып, вот. Туалетте суу акпай солуп турат. Ваннан сливы болсо толуп турат. Кухнядан тынымсыз суу агып турат. Күйөөм өз милдетин аткарбандыктан колунан келген бирөөнү жөнөтүп алмаштырып бурап. Эй, мне сага да ошентип айтты. Ой, сөзмө сөз гарантия берем. Заявканы өз колум менен алгам. Come in. And I'll show you everything you need to know. Кечиресиз, сиз кимсиз болосуз? Тууган ача коюндашыбы? Эй, аны сага эмне кереги бар анын, я? Карасам, күйөөсүнө окшошпойсуз. Нет, не тот формат. Анан дагы күйөөсү командировкага кеткен болуш керек. Вот. Андыктан кечирип коюңуз. Сиз тууганы же коюндашы болушуңуз мүмкүн. Азыркы тил менен айтканда, современный тил менен айтканда, семейный друг. Вот. Эй, стоять, клон! Кабатырланбаңыз. Мен өз-өзгүлөр сатпайм, коллега. Кээде өзүм да тетикти кылып коем. Сага күйөөсү командировкага кетти деп ким айтты? Албетте, кожойке. Күйөөм командировкага кетти. Келгенче бүтүрүшүбүз керек. Башка айла жок. Андыктан бул гүл, вот, визит карточкам. Көңүлдөшүңүзгө берип койгонго уруксат этиңиз. Эрең турайын сени. Момеспи. Жаңы ушул жеңес айтпады ак курткачан деп. Давай, салды бер, досым. Казак, кырма. Давай.
Devuşkan ne? Ne oldu sana? Bu ne Devuşkan bu ne? It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Franklin said, I did it my way. I just wanna live when I'm alive. It's Bir леминин талага таштадым, Ошондо да куспейт этишип. Сени базага алып салышып. Пацандар, просто пацандар. Я не знаю, что было бы, если бы ты не приехал. Да, Кудай сактады. Сен кимсиң вообще? Девушкам бул мен. Болбу? О? Ал менин девушкамы? Меники. Токточу. Да, жеңе. Ай, эмне болдуңар? Таптыңарбы? О, таптык, азыр барабыз. Каяктан таптыңар? Жолдун боюнда турам деп чалып атпайбы жанатан бери? Жолдун боюнда? Караңгы чалдыңарды. Көрдүм жеңе. Алып келгиле бол. Батыра. Болду жеңе, азыр алабыз, азыр. Тез. Макул. Эмне кылабыз? Брат, адашып калыптырбыз, кечирип кой, Адашып калыптырбыз, брат. Ойноп берип койсуңбу? Эмнени? Мындай ызычы кылып, мындай тамашалап кызым үчүн ойноп берип коелу суранычы. Кандай сиз болот силерде? Кандай? Не көчөдө бирөө кармай алып кете бересиңерби? Турабы? Сен уктуң, кечирип кой. Турабы? Качма! Кач нары. Конечно. Айтасыңды. Менчи көк жалын тукумнанмын. Мен чоң атам деген Берленге туу сайган дейт. Жанагы пацандар көк жалын тукумунан не болуп калыптыр? Юрумда. Чепуха. Спасибо тебе большое. Можно? Пожалуйста. А меня Айка зовут. Айка? Не, Опок. Опок? Опок. 4 буква. О, П, О, К. Опок. Интересно, да? И смешно. Мне нравится. Вот. Демек, сен бул акмакты да билбейм дечи. Ал слесарь сантехник. Тааныбайм дагы дечи. Ооба. Бирок мен ага заявка таштагам. Үнүн уккам. Азыр көрөбүз. Анакы болмой жок. Шеф. О, шеф. Шеф. Siz kimsiz? Abbas, Момун, Сарымсакович. Учурда күнөөгө шектүү абалдамын. Шектүү? Айтканда. Тагыраак айтканда, бирөөнүн аялын ыплас ишке азгыргандыгым үчүн. О, келгем. Муна кабинеттин жана турбаймы? Култануу экен го. Улгай эле калган адам экенсиз. Балким жогорку билимиңиз да бардыр. Анан ушинтип бирөөнүн үй бүлөсүн бузганга кантип титиңиз барды? Ай. Вот. Эй, мени ким байлап койгон? Сиз дагы ушул ишке шектүү адамсыз. Вот. Эй. Meni günelep boğur mezbetçi. Ey, men nabirим dünkü şüydürümden... Tankı şüydürümden taptaza. Canağını görgözgüle çıkartın jüret ya. Aha. Az görgüzeyin, akmak düse.
Tanıyan. Есіңе келіп қалдың ya? Қанайчы, сен шынымен мен үйіме су түтіктерді бүтегене келдің ya? Жаның шығарайым ya? Тезірек мойныңызға алыңыз. Молчать! Ей! Атпесе деген мен башқа киім киіп келмекпін да. Сөз табасың ya? Сен просто шек алдырбаш үшін. Турау, білдірбес үшін атайын форманы киіп келдің да. Документіңізді көрсетіңіз. Ертерек құтылалы. Болбосо бұл жыртқыш екен. Жыртқыш? Идея! Жыртқышты мынау білбейді? Аз. Документіңізді тезірек көрсетіңіз. Көрсетіңіз! Емнелі қиқырасың маға? Көрсетіңіз! Мен үйіме кетішім керек! Емнелі доғырындасың? Үтімелі бетіңді бұлшытпасым азыр. Бұлшыта албайсыз. Неге? Анткени қолыңыз таңылу. Азыр мен қол емес. Қолсыз әлі сені азыттым әлі. Арслан! Не? Как раз, бір түсін. Емне болып кетті? Bir tip менен тил табыш керек болот. Бошо айтам, кир жууп атам, көрүп атпайсың. Постоянно кир жуу бересиң. Тосуга жардам берсең өлөсүң. Азыр 1 минут күттүр. Аз батылы барам. Азыр барам. Бул. Дейм, эмнеле болдасың? Кучактабайсыңар бирөөнү. Болдугула дейин жалжактабай. Ишке сени улат да. Сейитмураттын иттерине ырылдап. Тишиңерди кымсырайм я. Жыкы, кой берип койчу экимди өткөлө. Туалетке барып келип алайын, ана кайра байлап коесуң. Отура бербейсиң. Чакка турат го. Койчу Жыкы. Отура бериңиз. Отура. Сен ишиң эмне? Наргадасы? Болбайсың эми сен да. Ой, наргарачы дейм, Жыган, мен Арыстан. Келе. Эмнеге чакырдың эле? Тезирээк айт. Зуура мусор ыргытып кел деп жөнөттү. Энең турайын локсуң го. Кача мусор ташып жүрөсүң. Мойны албай атат. Жанчып салсамбы дейм, же кой берсемби дейм. Сен просто коркутуп берчи. Коркутуп элеби? Ал колдон келет. Ах ата. Ме, кармай тур. Бүгүн эч кимди жанчпайын дедим эле, болбоду. Арыстан. Койгула эми. Дагы керек деп жатам. Келе деп жатам. Болдугула дейм. Дагы керекпи? Керек деп жатам. Келе деп жатам. Келе деп жатам. Көкмейіңді сен. Сөңгікшілемем. Сыңа жоқ бұл. Чолок. Тұрасың ба? Наушыны көрмексің бе? Қату болсын алжығач. Сен емне армаға бере салдың. Мейің менен қара жерге кеді. Тұр еді. Сәлем. Өтіре. Тұр еді. Чолок. Қой бер деп жатам. Қой бер. Наушыны көрмексің бе? Сен үйгөлі пол жүршін керек ене. Бас жағышқа. Чолок. Оруп атат. Қату жағаш болшы да. Сөңгікшілем. Бар. Пол жубайлы жатпа. Қаяқта пол. Зуырақ айтпа. Қаяқтан айтпа. Жөнтігіңде бычақ бар, скотчты кеспейсің бе? Жөнтігіңде, бол. Скотчты. Мені де ұмытпағыла. Ақырын. Оңырақ. Оң жаққа. Эмнеле болдасың?
Ушундай өйдөрөк. Дагы. Курсак ачып кет, бирдеке жеп алалыбы? Эже, тезирээк жегенге эмнеңиз бар? Сэндвич. Сэндвич? Болот. Нуун баарына бериңизчи. Так. Канча келет? 4. 4. Досум, сен немен девушкамдын соткасын урдап кеттиң? Билесиңби? Мен деген кимдин баласымын? Мен деген улакчынын баласымын. Монтип туруп, сени! Салам алейкум. Эме, брат. Дай! Бисмилlah! Çıkıyoruz, haydi geldik! Okudayım, saklayın! Bol! Bekliyorum! Kasmaya durup duruyor ama! Вот! Ты что, украл сэндвичи? Нет! Мен сам ишке караганда эмне бренд этмели? Вот! Мой аппарат! Жинди, токтот. Тоголоп кетебиз, токтот. Түш жака. Мой аппарат! Ке, орузду алмашалы. Эй, кака тур. Yes! Карайлага көңүлүмдө ырытады. Колуңарды көтөргүлө! Көтөрө албайбыз. Итагеле көтөрө албайбыз. Ордуңардан жылбагыла! Итагеле жылбайбыз. Үйүнүгө чыгарма! Латуштан дүңкүрө ашкат! Kimsiniz siz? Bas! Ay, buldum. Durunca. Onu тура кылдык. Ey akmaktır. Kımına! Ne Uyunu kıldın? çıkarma! Onu türmede. Psih. Bayar bile çaldı. Sizler Bayar. adaşıp gel alga joksuzlar mı ya? Nece ozumdu? Uyunu çıkarma! Bir uyunu çıkarsan denengni kalın kılıp tuşlar. Çıktı buların kim? Komandir. Düşündürsen ne oldu? O düşündür koyca! Akırın peşin mi? Gele soksun mu? Dur, butun sınsın. Tak, beri kara! Kozubay! Kozubay benim esmin. Benim familiyam başka. Kançarcı kuvvetçira bul. 6-cı жигиттер. 6-cı. 9-cı. Başından aylanıp bakıla! Ey, бұл бізді барымта қалып, біздің туғандардан ақша долып атады. Долып Яғдай атат. масан емес. Долып атат. Қалпайты отады. Қайда Қозыбаев? Қозыбаев? Қозыбаев қайда? Маға телефон керек. Телефон? Тұр. Телефон. Қозыбаев, білемен. Бар ал. Ал телефонды. Қимылда бағыла. Ордуңардан жылбағыла. Арстан. Менде құлы келіп тұр. Сені көріменше кетпеймін деп атады. Келе қалшы. Бақпайсың мен. Сілерге қозым есасы чоң қочқыр келеді. Қимылда. Өтпеқа. Все. Хороший жоқ менде. Ал өте жыртқыш. Айтып қой. Заранее предупреждаю. Мына ноғылар білет жыртқыш екен. Көресің әзір. Келді мына лампочканы қаршы қарады әзір. Nasıl oldu? Arslan! Durmayısın mı? Seni ayağına getir buna oğlum. Arslan! Алкага кормойлу ашып кетсе вокзалда болот да. Вокзалдан алып алабыз, туурабы? Мен чагылган мандайлар бат эле угуп жетет. Мынакей сприттер, мынакей. Менин номерди сактап калгам.
Айтпадым беле. Мени мындайды чагылганым бат эле угуп жетет. Айттым беле сага. Мынакей 6 секунд болбаса дагы 6 саатта жеткиздим го. Ладно, увидимся. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? 'Cause I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. Kızasım değil ya. Teringeri sıyırıp tuz söğümün azı. Жақсылаптан, болбаса қашып кетші. Ей, сені көстен ешкім қашып құтылған емес, білесің да? Туп-тура айтасың. Ештерсіз досым. Сен түбілікті досымсың. Молодец, красавчик. Қана, кимістен баштайлы. Тезірек айт, менің ұстылдарымды жоштар. Мынау менің тепкен. Алдағы. Инде есінде жейсін отырмай. Сен зураң сен. Ей, тарсылдатма қатырай. Азыр барам деп өдім бе. Туй, алки, бале ол. Бір де қатырың, бір де балдарың. Ата, апам магазиннен нан алып келсін де ота. Чықыр отыр. Мен азыр барып келе қалайын, е? Қалған өзің бүтірөр. Сен десе. Қачанға сен полжы бүтіресің. Қарайды қыла, мен жейім сілерді. Мен ені яғым түсесіңдер, я. Бірле жол айталайым. Көп қайтырған жаман көрім. Мен өлсем де қорқпайым. Қорқсам деп ойлы қоғым. Бөлі? Таш жүрек оқшын ба бұя? Сен ше? Қоқ толбоғын. Ойыншықта паншаң менен мені қорқытамда ойлы қой. Толбоғын? Ей, ойыншық бөлі? Ойыншық екен не айтасың? Келесо. Андай болса. Анамесе, бұғанда қарайсың. Жансоға, байке. Жан керек екі аял бір балам бар, байке. Бір аял екі балам бар, байке. Барын айт бірім. Өзің аяның болып тұрып, біреуін аялына келген қандай я? Барын айт бірім мен. Ойыншық ба, бұл жөнеле сені пот қалып жатады, білев. Отауын көрі, білев болып қалды. Сайлелек. Құтың бұ, ішті ақырына шен жеткіш керек. Ақшадан құрғалауыз. Құтың бұ, де, құтың бұ. Құрқоқ. Өзің құрқоқ. Күрөтірем сен мен орнын болуға орда. Отауын көрейді, ер жүрек қорқоқ деп. Азыр көрем мен сені қорқпағаныңды. Да пошел ты. Отауын көрем, мұна саға. Ей, бішің. Теткин сай. Мон сай. Тый елкен. Ей, мен тияғы сайын деп, бәғын тұға отырма. Айты қабайсың. Вот. Құлақтандыру, дамы господа. Сіздердің алыңыздарда смертельный номер. Айрықша нерві жұқаларға, бойынларға, аңгилерге, көрігі тыйу салынады. Азыр көрірөз мен сені қорқпағаныңды. Қорқпайсың, я? Сізге не керек? Я, маға шындық керек. Өлдің азыр. Мен аялымды қақнатайсың, я? Сіздің аялыңыз жөнінде ешқандай малыматым жоқ. Барын айттым. Аны мен қантық женем. Егер сен гей болсаң, шемекпен да. Сен нормальный еркек болып тұрбайсың ба? Я. Мен деген, оны ешкім айтпайын деген. Мен деген, мен геймін. Пый, алке. Не дейт мұғы? Мұғы? Сен көгішсің бі? Оа, мен деген көгішмін. Менден өткен көгіш жоқ.
Erkeklerdi аябай жакшы көрөм. Жана жака. Гүлия, балким мен сени жөнүнө кыскан отом я. Кимде болсоң эмне кылайын? Туй, жукпайбын оларга. Красавчик. Мен дагы сайпанамын. Сен дагы? Мага да татынакай эркектер жагат. Туй, эреге. Аялым бар, өдүңбү сени? Ал деген конспирацияда. Конспирация? Эчким билип калбаш үчүн. Туурабы? Туура, биз бири-бирибизди сүйөбүз. Бул мени сүйөт. Көң парчикасыңбы? Биз аялдар менен ишибиз жок. Псих. Бергилсең. Бергил. Могу экөөнүн кийлигин далилдеш үчүн. Өбүштүрүп көрбөйлү. Точно. Идея. Биз бирөөлөрдүн көзүнчө өчпөйбүз. Ал менин оюмча уят. Ничего не знаю. Оставить разговор. Өшөсүңөр. Давай, Зебра. Зебра, давай. Чанаш, чоңбаш, якара. Эмне мени айтып карап атасың? Өзүң баштабадыңбы? Азыр өлтүрөт. Давай. Подай. Зебра. Да, кеми солуп кетти. Ачпайм. Жетет мына акмактар. Эмне ошо болсун. Эркек болуп өлбөйсүңөр бия. Түкүрбө. Силерди акмактычы. Таш барам менен жок, араздык кылат. Бензин чачып өрттөш керек. Акмактар десе. Мына. Кана? Мага бир нерсе калдыбы? Сен мияктан келип калдыңбы? Коркунуч эмеспи? Шылдыңды бачы. Биринчи эле жол эмес да. Биринчи жол эмес? Мени эмне антып карайсың? Же эмне менден бир нерсе шектелип атасыңбы? Жок, просто... Кел анда, эртерээк буларды какыс-кукус кылалы. Болбосо Зуура издеп келип калат. Зуураны кая турчу? Мен буларды кой беремин. Чынды болдуңбу? Булар менин аялыма. Какта аялыңа? Өздөрү аялдан жаман экен. Уят, гей экен да. Бияка турчу. Мына карасаң. Ал кебетең. Койсоңчу. Сен мен жокто. Аялыма келип турбайсың, Анын эмнесин сурап атасың? Ой, биз үй бүлөбүз менен доспуз да. Булай tutпай, астарынан моюмду бар деп. Ой. Ал балким тамашалап аткандыр. Булар швед үй бүлөсү го. Жүр азыр, өз-өзүнөн угабыз. Беркел, өзүң короңду толтургансың, меникин толтурайын деп атасың. Тосток. Алда курсактар бала. Чыны менен кимдики экенин айтсаң, мен сени бошотомун. Ооба, Арыстандан. Ал сага караганда чыныгы эркек. Ана, эмне дейсиң эми? Жалган! Туура! Каяктан менден болмогон. Эмне? Аялыма кыйкырба. Анан эмне калп айтат? Мен аялым эч убакта калп айтпайт. Туп-туура айтат. Муну Зуура укчу болсо эмне болот билесиңби? Мойнуңан өлө калбайсыңбы? Сен экиң го. Мага дагы бир баланын эмне кереги бар? Өзүмдүн 5 балам эле жетет. А мен силердикине келсем, жардам берген эле келем. А сенин колуң таптакыр бошобойт. Бошобойт дечи. Демек, сеники экен акмак. Агуратка тиккен каракчы десе. Билесиңби? Кошулардын баары Астан байкуш деп буруп сатчыйт. Ошондой де. Ошондой. Бүгүндөн баштап мен сага дос эмесмин. Ушуну айтууга кадиптитиң барды. Барды. Артан. Сен менин ордумда болсоң, көрмөксүң барын. Барын түшүнмөксүң. Басына жака. Шеф чалады. Алло, шеф. Шеф. Жумуштан? Айдалдыңбы? Эми шеф туура. Алло. Vay. Ova, Gülgüle, şıldığına kara. Tura, ben akmakmın. Cumhusuz kaldım. Yakın dostum aldandım. Ayalım aldandım. Gülgüle, şıldığına kara. Брат,
Рождение новой звезды дейт bunu. Қош келіңіздер. Біз сіздерді ушул жақта күтіп алабыз. Келеріңіз, біздің жанымызда место бар. Бар мı? Бар. Келер. Жаңы помощь үшін, Gel. Ова, жырға қара. Жырғал. Ne oldu? Быстрее. Eşek bize. Şunay. Hey! Helikopter. Aç Arslan. Arslan, ben tekmiş mi şurayın Arslan? Otur yerde. Bak balba. Olturasın. Haber kim soğukta meğen serip kala. Adamlar kapıştı sürekli. Hadi. Talkalay ver. Bari yürü özün salasın. Arslan. Boşaltçı bizdi. Arslan, ukbaladı. Aslan Aslan. Biz de boşalt koy. Biz de boşalt koy. Akıl böyle bala görünesin. Gel boşalt koy. Ulan harcattap kaldım. İkinci gelmeyeyim. Rahmat. Ömür boyu karısın. Ömür boyu. Bas sen. Geçelim. Yürü. Арстанчик. Мені да бошатып қойшы. Ашқыш қайда? Ашқыш? Невидимка. Невидимка тумбада болуш керек. Ошол жақтан қарасаң. Не ошол жақта? Бар бекен? Ағалғанын өзіңөр жетші олла. Бағы өзім түйшігім әлі жетшті. Мен кеттім. Рахмат. Гуля! Гуля! Гуля, қақай! Гуля, қақай кел! Гуля! Гуля, Гуля! 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 Ей! Гуля! Кетпе, Гуля, Гуля! Ей! Ey Caratkan. Ben senin geçirip sırayım. Sen savurdu satsın. Ben savırsızmın. Bekir aytılgan emes da. Savurdu tüye sarıldırdım. Ne taptım. Kıskanacak baştan ne taptım. Kanacım ağrıydı. Çay da çok. Çay al da çok. Balar da çok. Gülü çıkar. Bana oğul terefir Ben aktulumun dep, oğul bolum dep. Kanayımı bahane gitti. Akbakmın ben akbak. Ay kıskanışın aynen ay kıskanacak. Akbak esemiz gelmeginde Cet Osman çok. Çiçi uçtan çok. Bolmağın nesiden uğruş çıkarıp kaça kıynadım da kuştu. Bayladım. Gülüçka gitmedi. Baykuşum. Şunun bağrında benim ölümün. Akbak.
Айттым го болот деп. Кино. Алло. Алло, Гуль, я приехала к тебе. Ты не дома, что ли? Неме, брат, ой, чоңгуз. Гуля үйдө эле болуш керек, үйүндө эле, бирок мо күйөөсү го азыр точно учкан атат да. Не поняла? Ай, эмнесин түшүнбөй атасың эми. Алло. Алло. Күйөөсү биякта дейм, секирген атат, мына карасаң. Гиргал, привет! Я Гуля приехала. Я утром звонила еще. Это я, Айка, подруга Гули. Kaç Ami? Kaç. Çütele kaldım. Құдай-ай. Өсір. Бұл эмне кылган? Ayka geldi. Karısak. Ayka altınım. Dastur. Biz sizler konaktayız. Dastur kacayım. Ülke girgleşi. Kesek mene git. Barıngada geçirip say. Ayka altınım. Girgeç altınlar. Gül altınlar. Gülgeç gitler. Hadi gitler. Hadi git. Destek. Altınlar destek. Gel. Hey, kaçlar. Sizlerge ne yapıyorsun? Sarsın. Üydün barı sastasın. Ey, туған, нампанға бір 20-30 сомдай таштап Борын орған жоқ қой. Борын орған жоқ. Ой, рахмат, Нурай Яшым, рахмат. Жақсы. Өмір ұзын болсын, досымдың. Көп жашасын. Эми Арстан, мына эки жигитти тааныштырсам, мен сенин туулган күнүңө оригиналдуу белек болсун деп капкан шоуду чакырсам, булар адашып өзүндүкүнө келип калып атпайбы? Мен кийин түшүнбөдүм баарын. Кол чабуулар. Анан кийинки шыргы эркекти тааныштырып койгон. Кол Жумаевич Гиргалаков. Анан кийинки мыкты эки диплом ээси аласың. Андан кийинки менин түбөлүктүү жарым Гуличкамдын жакын курбусу Айка. Андан кийин аркысы Апок. Ой, Зина, гел. О, туугандар мына Гуличкамдын курбу кызы Зина. Анан жанагы сен айтып аткан Зина ушул. Эми Гуличка алтыным, кечирим сурайм сенден. Түшүнбөстүктөн, кызганычтан, жок жерден ысы чыгуу чыгардым. Өзүмдөн жубаймын, кечирим сурайм. Гуличка, сен жашба. Буйрукса көбүз эч убакта бул жерде адашпай, жаңы жашоодо гана жашап өтөбүз. Бир кол чаап койгула достор. Анан биз жакта буйрсак, балалуу болобуз. Туугандар, бир кол чаап койгулачы. Буйрса, туугандар, уулду болобуз биз. Гуличка, туурабы? Abi, kırgızın balasından da üstüyüz mü?
Hey! Стоять! Айтчы, күнөгүмде, айтчы максаттың эмне, айтчы кыскандың эмнеге. Айтчы, күнөгүмде, айтчы максаттың эмне, айтчы кыскандың эмнеге. Кызгансаң нервің жуқарат, өмүрүң кыскарат. Ишенбеген адамдар сүйгөнүң кызгана. Арзуңду бекем кармагын, адашып калбагын. Болбос ишке кызганып, өзүчө салбагын. Сүйүү жолу кепкенин жетпейт, ага шектенген кызган, бирок чекменен. Ушак сөзгө кысталба, алдап койсо шыктанба, чынды болуп кызганба. Кишилер калат уятка, кызганган убакта. Чынын ойду тогуруп, топтолон кылат да. Сакталсын десең үй бүлүп, жүрөктүн сүйгүлө. Барын туура түшүнүп, кызганбай жүргүлө. Сүйүү жолу кепкенин жетпейт, ага шектенген кызган, бирок чекменен. Ушак сөзгө кысталба, алдап койсо шыктанба, чынды болуп кызганба. Болбосун деймин кызганыч, болгону тыңдаңыз. Карап койсун сүйдү деп, каталык кылбаңыз. Күйгөлө биз да кошулап, күйүттүн отуна. Алыс болсун башкасы, ызычы окуя.